Abahanga mu bya politike, abahanga mu by'intambara batangiye gutungurwa cyane na za operation zigiye zitandukanye zitangiye gukorwa na M. Iyi ni indi operation yatangiye ku itariki 14 Mata mu mwaka wa 2025, ni ukuvuga mu ntangiriro za kino cyumweru. M23 yatangije operation idasanzwe ku ihuriro ry'ingabo za Kongo. Umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa watangije operation idasanzwe ku ihuriro ry'ingabo za Kongo hafi y'umujyi wa Goma. Iyi ni operation yatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 2025. Ibi kandi biri kuba nyuma y'amezi 4 gusa intambara hagati ya M23 n'ingabo za Kongo ibaye ku buryo bweruye. Iyi ntambara idasanzwe mu burasirazuba bw'iki gihugu ikomeje gukomera nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere M23 yafashe umujyi wa Goma. Mu mezi akurikiyeho bakaza gufata Bukavu n'indi mijyi igiye ikomeye cyane, gutuma perezida w'iki gihugu ariwe Felix Antoine atangira kwitabaza amahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, igihugu cya South Africa n'ibindi bihugu bigiye bikomeye cyane kugira ngo bimufashe kuba yarwanya uyu mutwe wa M23. Nubwo kuri ubu bisa nkaho Leta ya Kongo itazigera itsinda M23, ariko byatangiye gutangaza abantu bakomeye cyane mu bya politiki, abahanga mu by'intambara, abahanga mu byo kuyobora, nyuma yo kumva iyo operation idasanzwe iri gukorwa n'uyu mutwe wa M23. Iyi ni operation iri gukorerwa mu duce twegereye cyane pariki ya Virunga. Utu duce twifashishwa n'ingabo za Kongo mu kugaba ibitero ahari ibirindiro bya M23. Mu cyumweru cyashize nibwo ingabo za Kongo, umutwe wa Wazalendo, FARDC bafatanyije na SEDEC, izi ni ingabo zo muri South Africa, zagabye igitero ku birindiro bya M23 i Goma. Ibi byari mu rwego rwo kuba bashaka kuba bakongera kwigarura uyu mujyi wa Goma. Nyamara iki gitero cyatewe n'izi ngabo za Kongo zifatanyije n'indi mitwe igiye itandukanye, ashoje batageze ku mugambi wabo. Iyi ni imwe mu mpamvu iri gutuma M23 ikora operation zidasa. M23 iri gukora ibi mu buryo bwo kurinda ibirindiro byabo. Iyi si operation gusa M23 iri gukora ku ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Kongo gusa, ahubwo M23 inakomeje gukora umukwabo mu duce twose ikeka ko twaba twihishemo abarwanyi bo mu itsinda rya FDLR n'abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo. Mu buryo budasanzwe aba barwanyi b'umutwe wa M23 mu buhanga bwinshi kandi mu kuba ari abahanga mu mirwano no mu gukora imikwabo za operation zigiye zitandukanye. Muri operation batangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 2025, babashije gusenya zimwe mu nzu zihishagamo abarwanyi bo mu itsinda rya FDLR ndetse nabo mu mutwe wa Wazalendo. M23 ikomeje kwibazwaho n'amahanga, ibihugu bigiye bikomeye. M23 ikomeje gahunda yo guharanira uburenganzira bwabo. Iri huriro ry'umutwe ntuza gusubira inyuma kubasobanukiwe ibijyanye n'amateka ndetse n'intambara, bavuga ko M23 gutsindwa intambara iri kubera muri Kongo bidashoboka. Ibi kandi biraza kugaruka ku bijyanye n'ibyo Perezida Felix Antoine yavuze mu kwezi kwashize, ubwo yavugaga ko ari gusaba umuryango mpuzamahanga kuba wamushyigikira kuko ngo igihugu cye cyakorewe jenoside mu myaka 30 ishize. Amahanga ndetse n'abandi bantu bakomeye cyane muri politike aya magambo bayasamiye hejuru. Bamwe batangira kuvuga ko uyu mugabo atazi icyo jenoside isobanuye, abandi batangira kwibaza koko niba Felix Antoine ari umuyobozi koko ubereye iki gihugu, cyangwa wenda baramushyizeho mu rwego rwo kugira ngo igihugu cya Kongo kitabaho kidafite umuyobozi. Ibi kandi byavuzwe nyuma y'uko ihuriro rya M23 ryanze kwicara ku meza amwe n'ibiganiro na perezida w'iki gihugu ngo bakemure ikibazo bafitanye mu buryo bw'umutekano. Benshi baragira bati nubwo abangaba bajya mu ihuriro ry'ibiganiro bakaganira bagakemura ikibazo bafitanye, ndamye nashidikanya ko yaba Leta ya Kongo yaba umutwe wa M23 nta numwe witeguye guhara tumwe mu duce bafashe. Leta ya Kongo iragira ati ntituzigera twemera guhara tumwe mu duce twafashwe na M23. M23 nayo ikavuga ko bazakora ibishoboka byose bakarwana, ariko uduce bafashe nibemere kudushyira mu maboko y'iyi Leta ya Kongo. Abahanga mu by'intambara bavuga ko iyo operation yatangijwe na M23 ishobora kuba zimwe mu mpamvu ziri butume M23 ikomeza kwigarura tumwe mu duce tugiye dutandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Ibi kandi biri kuvuga nyuma yaho hari indi mitwe ibiri ari mu Ibi kandi biri kuvugwa nyuma yaho hari indi mitwe ibiri iri muri iki gihugu cya Kongo yamaze kwiyunga na M23 mu rwego rwo guharanira uburenganzira bwa muntu ndetse
kugarura umutekano muri iki gihugu cya Kongo, guhabwa uburenganzira ku baturage mu kuvuga ururimi bashaka n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iki kimenyetso cyiza kigaragaza ko M23 nikomeza kwitwara neza muri iyi ntambara izatsinda iyi ntambara hagati yayo na leta ya Kongo. Mu gihe perezida w'iki gihugu yiteguye gutanga amabuye y'agaciro iyo ariyo yose, ariko akabona ubufasha buturutse mu mahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bikomeye cyane ku isi kugira ngo bamufashe kuba barwanya M23. Uyu muperezida udasanzwe mu minsi yashize, bitewe n'uko avuga ko M23 ifashwa na leta y'u Rwanda mu minsi yashize, nibwo yaje kuvuga ko azakora igishoboka cyose ndetse agakora iyo bwabaga akazatera mu mujyi wa Kigali. Uyaje gusubizwa amagambo atandukanye cyane n'ibyo yatekerezaga, ariko bamusubizaga ati ubanza urwane n'urwuriho naho ibyacu byihorere. Aya ni amagambo yavuzwe na His Excellent ubwo yavugaga ati buri wese afite ibibazo bye, genda urwane n'ibibazo byawe naho ibyanjye ubyihorere. Nituza kugaruka kuri operation iri gukorwa na M23, turasanga ko M23 mu gihe kitarenze amezi 5 ishobora kuzaba yigaruye tumwe mu duce dukomeye cyane turi muri iki gihugu cya Kongo. Iyi operation ya M23 yayitangiye mu gihe gitoya cyane. Operation yatangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 2025. Ni operation yatangiye nyuma yuko iyi mitwe yitwaje intwaro ariyo FDLR Wazalendo itangiye kugaba ibitero mu duce turi ku nkengero y'umujyi wa Goma. Ubu ngubu Goma isigaye igenzurwa mu duce turi ku nkengero y'umujyi wa Goma tugenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Iyi mitwe igiye itandukanye yagiye igaba ibitero. Iyi mitwe ya Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye iri muri iki gihugu cya Kongo, hari n'igitero yagabye igihe M23 yari iri mu nama i Qatar, ndetse n'ibindi bitero bigiye bitandukanye hafi y'uyu mujyi. Abahanga mu by'intambara bakomeje kuvuga uko byagenda kose leta ya Kongo itazigera itsinda uyu mutwe wa M23, cyane ko ari umutwe ngo ufite abagabo b'intwari bazi gukora kandi bazi ibyo barimo. Abagabo bafite imyitozo igiye itandukanye kandi bari guharanira uburenganzira bwabo. Nituza kugera ku ruhare rw'amahanga muri iyi ntambara, turaza gusanga leta ya Kongo iri kugenda ifashwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo nk'igihugu cy'Ububiligi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye kandi ibihugu bidasanzwe. Abahanga mu by'intambara bakomeje kwibaza iherezo ry'iyi ntambara hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. Abaturage b'iki gihugu bo barumiwe ni nyuma y'uko babona ko perezida w'iki gihugu ari gufata amabuye y'agaciro yabo akayajyana kuyagurisha mu rwego rwo kuba yakenera ubufasha bw'amahanga kugira ngo baze kumufasha kurwana na M23. Ni mu minsi mike gusa abaturage bo mu turere dukiye dutandukanye no mu ntara zigiye zitandukanye zo muri iki gihugu cya Kongo batangaje ko babonye uburyo barega perezida Felix Antoine, bamurega ku buryo bukomeye cyane kubera impamvu imwe yonyine, impamvu y'uko agenda afata imitungo kamere y'iki gihugu akayigurisha akajyana mu mahanga kandi bo nta nyungu n'imwe bibafitiye. Perezida w'iki gihugu ni umwe mu baperezida bari kuvugaho ibyaha bigiye bikomeye cyane, kunyereza umutungo w'igihugu n'ibindi byaha bigiye bikomeye, nyamara we ntajya abibona. Avuga ko afite imbaraga zidasanzwe, imbaraga zitandukanye n'abandi bose, kandi avuga ko yiteguye gukora buri kimwe cyose kugira ngo arwanye M23 n'ababa bayishyigikiye bari bo bose. Ni operation idasanzwe ishobora kuzatuma M23 yisanga yafashe utundi duce tugiye dutandukanye two mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni nyuma y'aho ibibazo bitangiye gukomera cyane muri leta ya Kongo. Nyamara abahanga mu by'intambara bavuga ko iyi operation ishobora kuzatuma leta ya Kongo ibura utundi duce tugiye dukomeye cyane muri iyi ntara. Wakoze cyane rero kubana nanjye, reka tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha, aho nk'uko bisanzwe uri kuri nanjye Odette Uwingabire akirukanya mibwa. Stay safe, be blessed, we love you. Mukomeze gukanda subscribe, tunashima buri umwe wese wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu. Ni ukuri muri abantu b'akamaro, muri ingirakamaro mu buzima bwacu. Imana ikomeze kubana namwe kandi ibarinde. Stay safe, be blessed, we love you so much.